Ćao svima, dobrodošli na moj kanal Di kuhinja. Ja sam danas odlučila da vam napravim rižu sa piletinom i sa povrćem. I vidjet ćete kako ja to pravim na moj način. Znači ovdje imam pileća prsa, imam raznog povrća ovdje, imam brokoli, imam karfiol, imam malo mrkve. Ovdje imam jedan crni luk, začine, bijeli luk, malo maslinovog ulja i 2 šolje riže. Prsa sam ovako isjekla, nisam ih isjekla na kockice, nego ovako. I isjekla sam znači bijeli luk i crni luk i ovdje je začin. Stavila sam ovako jednu veću šerpu maslinovog ulja i sada ću da polako stavljam. Ja mislim da ovo nije puno vruće, smanjila sam na medium. Stavljat ću chicken da se znači peče. Prvo ćemo znači pileća prsa ispeći, onda ćemo dodati luk i povrće i onda rižu. Pošto je riža instant riža, znači ona ne treba puno ni da se kuha. Biće dovoljno samo nekoliko minuta, ali za meso će biti potrebno malo duže da se peče. Znači, tako. Stavit ću, znači ovdje sam isjekla pileća prsa. I ovako sam isjekla, nisam ih na kockice sjekla. Sada, znači to je to. Moram još malo pojačati, ja sam ovo baš smanjila. Evo stavit ću na šesticu. Sada dobro nek se ovo ispeče. I onda ću dodati luk, bijeli luk i povrće. Ovako chicken se još prži sa lukom i ne trebate tu puno pržiti, ovo je dovoljno. I onda ću da istresem ovo povrće. Tako. I onda ću da promiješam. I pustiti ovako malo još da se ovo preprži zajedno sa piletinom. I onda ću dodati začine i dodati rižu. Evo, ne trebamo još puno da se ovo preprži. I onda ću dodati začine. Ovdje imam vegetu i crni biber. Evo, sad ću znači ovako dodati ovo sve. Sad ću istresti. I onda ću promiješati. I bit će ovo super, lijepo i miriše. Sada ću dodati ovu rižu, znači ovo je instant riža i ne treba njoj puno da se kuha. Ću dodati 1 šolju vode. To će biti dovoljno.
I onda opet promiješati. I ono se još krčka. Ja ću malo dodati samo leve paprike radi boje. Biće ljepša boja. I još malo je gotovo. Znači ništa više ne treba. Evo još samo malo neka ovako krčka i bit će gotovo. Evo gotovo je. Znači moja pileća prsa sa povrćem i sa rižom, evo gotovo je i ovako izgleda. Ja sam već malo probala i lijepo je ukusno. Super je, znači ne može biti bolje. Tako. Probajte i vi da napravite. Stvarno je i brzo se napravi i ukusno i svi vole. Eto, ako vam se svidio ovaj video, vi kliknite like i prijavite se na moj kanal pa se vidimo u nekom narednom videu. Ćao!